Silonijan Forest Range hangkang Bogijan Forest bit ekauna dungkedo Urang arong saikachutiki ahidia joalong kedamtang pai ni pai thom kebrai si arni ingnam a Ingnar kititang kelong. Bangso Birta Kelong pen Chokiola Police Station OC Jogodis Dekala pen Bogijan Forest bit Officer William Terang Anparta staff do anatum adim palidunsi Bangso Ingnar kopi ko son pensi kithiloni Bangso puthaklang charida. Bangso Ingnar ko son pensi kithilong lokma Bangso puthak kachini pa media phan pusi langtar lipon bomlang. A Ingnar abangke apia dunga raimalong ke choso nang kachuri ajoksi ladak anang ke letahai aja satami kithilot Ingnar aphan postmortem asai ke paklem jia phan dipurong so pipen hangnang popusi BO William Terang pen pachini. Birta ketok boma hut anke koson si kitinang kokma Bangso puthak klar daga Birta longpon pela. News report KTV News.